Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. सध्या फोंडा पुंचीना 3 आर्टिका व्हेकल अलॉट जाल्ली आसा. 3 व्हेकल्स वी वील यूज फॉर एज अ PCR व्हेकल आणि वन व्हेकल आधी सिटीन आसलेली. वन व्हेकल वील बी डिप्लॉय इन शिरोडा एरिया and one vehicle Artica vehicle will be Uzhav area. So especially patrolling and the call emergency accidents call, assault calls, the various patrolling the PCR जो duty they assign केल्ली आसा for that purpose only यो vehicle आमी यूज करता. सो पयलींच्यो व्हेकल सामक्यो जुन्यो आसल्या कारणान तुमकां आतां रिप्लेस केल्या ह्यो. आमी 3 आर्टिका रिप्लेस केल्ली आसा. ओल्ड PCR आतां रिप्लेस केल्ली आसा. सो कंटिन्यू दीस ह्यो पेट्रोलिंगाक लागून आसतल्यो म्हणटा. Yes. One will be in city area, one will be in Shiroda and one will be in Uzhav area.